عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ددوم يا شباب. يا عندنا سلام. لكم اليوم من جديد في تحدي جديد يا شباب. تحدي جديد بناكل ايش اسمه؟ اوسeng mercon guys. Oseng. حار مرة يا مروان. دام مرشون berarti pedes banget guys. Marah pedas. Oseng mercon embok ireng. Wow. Di mana sekarang, Bang? Kita sekarang ada di Galaxy Bekasi guys. Kita kembali lagi ke surganya kuliner guys. Di sini ada di Jalan Boulevard Timur guys. Kita mau makan yang namanya oseng mercon. Mbok ireng. Oke Kita guys. lihat guys. Kita lihat bagaimana cara penyajian dan bagaimana rasanya. Oke, kita mau pesan ini tuh. Nah, ini kita mau pesan oseng merconnya 3. Nah, sama sayapnya 1. Iya. Terus tambah nasi ya, tambah nasi 3 porsi dan es teh manisnya 3. Ini Umar Muhammad belum pernah nyobain yang namanya oseng mercon. Oh iya, ini juga lupa guys. Ini juga belum pernah makan. Kita mau coba guys, gimana rasanya guys? Nah, شوفوا هذا يا شباب. bikin batuk ini. pedes banget. يعني من ريحته يا شباب تشوفونه انه باين انه صدق حار. هذا هو الجناح. Aromanya pedas banget ini. Bikin batuk. Oh, ini yang sayap ya? Ya. هذا هو جاهز يا شباب بالأكلة. شوف كيف باين إنها حارة مرة هنا. يلا خلينا نجربها. وعدنا لكم ثاني مرة من جديد شباب، ودحين أكلة جديدة جاهزة sudah siap untuk disantap guys. Ini makanan pedas super banget. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya dan juga di like, di komen dan di share kemana aja, di mana aja saja. Oke, kita langsung santap dan bilang Bismillah. Wow. Kita tantangan lagi ini guys ya. قبل ما ناكل قلنا حنحس بالحراره. قربوا لك كذا لا وجهك تحس بالعرق ينزل. قبل ما تاكل قبل ما تاكل. بعدين هذا فيها قطع لحم هنا. ايوه. يلا خلينا نجربها كذا بس اول. اوه. والله ينزل بالحلق شوفوا. والله ينزل. لكن والله طعمه طعم ما شاء الله. لا في البهار. بهاراته حلوه. بهاراته ini mantep banget. شوف مروان على طول ويبدا يعرق. بسم الله. لا والله حار. منطب جايز. احنا بدايتنا حار ما بالك نحن نتعمر. لسه ما دخلنا داخل. Tapi bumbunya ini enak banget ya. enak banget. Tapi ada rasa manis-manisnya juga. Ada air rasa Jadi manisnya. menutupi kepedasan yang terlalu pedas banget ini ya. Memang enak rasanya enak.
بعدين لو نشوف الطبخة حقهم زي كيف يطبخون بكميات كبيرة. Betul bebas. Cabenya banyak banget. Oh, تحس يمكن بالكيلوات. واو. يعني يطبخون بكميات كبيرة. هم دحين يسوونها في المطاعم بيخلونها جاهزة مع الباقي اللي يسخنونها يعني بس. Terus kita pernah makan mercon, tapi ceker mercon guys. Itu yang pertama dan terpedas yang kita pernah makan. Iya. Nah itu linknya juga ada di sini ya. Tinggal kalian klik. Kalian kalau mau nonton tinggal klik itu linknya. Pedasnya juga gila guys. Oh, mantap ini. ini sayap wan. خلينا كيف نجربها. بنجرب حقهم هذا الجناح الدجاج. Bagi hidung pedasnya. Aduh. Ayo kita makan yang pedas, ayo kita. Tuh, nih, lihat mukanya nih. Tapi enak. Tuh, kayak gini cabenya nih guys. Ini langsung dimakan gini ya. Ampun. Sayapnya juga enak, Wan. Oh ya? Ambil. Kabel jeruk. Cobain. Halo. Oh. Empuk juga ya? Ini juga dagingnya juga empuk. Oh. Aneh doyan banget itu apa? Bumbunya. Iya. Bumbunya mana? Oh. Pedas tapi ajib. Nggak mau berhenti kalau makan. Oh. Gila guys. Keringetan gua guys. Betul guys. Aneh. Oh iya, terus ada itu Wan ya. Frozen. Ini kayak ini ya. Betul guys. Ada frozennya juga guys. Terus ada rendang frozennya juga guys. Ada rendang frozen. Kalau yang mercon itu bisa bertahan 2 hari kalau untuk pengiriman. Kalau yang rendang itu bisa sampai 7 hari. Dan kalian bisa lihat IG-nya Mbok Ireng guys. Mbok Ireng. Mbok Ireng apa? Mbok Ireng. Mbok Iseng. Mbok Iseng. Iseng. Iya suka iseng dia tuh. Makanannya pedas-pedas. Kalau kalian mau datang ke sini, link lokasinya ada di deskripsi guys. Kalian tinggal klik dan langsung sampai ke lokasi guys. Wow. Guys, pedasnya mampus guys. Mar? Mar? Muhammad udah habis, kita habis juga. Untuk termun kita, wup. Aduh. Kita ngademin dulu guys. Aduh. Kita ngadem guys. Ini mantap gila. Pedasnya mati gue. Hadis guys. Bikin mata itu merah. Tenggorokan itu ya nggak berani sakit sih, tapi rasa sedikit gatel. Tapi rasanya itu nikmat banget. Alhamdulillah luar biasa enak, asik, rasanya juga mengecewakan, harganya pun juga murah, enak dan terjangkau guys. Mantap pokoknya. Alhamdulillah, ana khalas. Akhirnya habis juga. Mantap. Dan jangan lupa guys, harus datang di sini cobain. Dan jangan lupa juga di subscribe yang belum subscribe, di like bagi yang belum like juga. Kalau kalian suka harus di like ya. Nggak suka juga tetap di like juga ya guys. Tetap di like. Oke guys, di komen juga ya guys ya. Di komen, kita makin semangat lah. Iya dong. Iya nggak? Di komen, di share kemana aja, di mana aja guys. Oh ya, dan jangan lupa nonton episode kita yang sebelum-sebelumnya dan tunggu kita di episode selanjutnya guys. Akhir kalam, serah, hidup, Diamond, hidup.